Yabo akangeti Kibetinda kabana kuwakabtu Bana kuwakabtuti Ilmana konorabkate Ilmana tamraku Abosina numarubate Toko na wayana Edina mtete durani Mama. Eh? Abola Mama mata. Amena Hah? Adi rami ya abita Eh? Enyot Ana المغادي. Amena عامل. Amena moga machisane أبا جركي مرة خاطبة. Mani abba ها؟ Mani kayetta جركي हमारी बुलेट बुलोन आला पर. Mani Woi. Bendekun, ها. mana meulatan? زينة. Abba. Kamu ontan? نقول تاني. Muhammad? دابت. Mali, bagi mali ko? دابت البيع. Eh? देखो वो गुरु ने बोले कि वो भी जाएंगे. دابت उन देंगे. Wah, kamasuk. Abba, megi ko bagi salam. لا. لا أنا لسه. الله كورونا. وين كورونا. وين Mana كورونا. ada sila? يا بنا عرفته Oh, mana kana ba? Ni arbo da sila. Kanji Eh, يا باب شانو باسي ya bagi Wani ya. bishandu kuna mana bijuta ya abide sanina biranjirtu Urenda biradiemen Gurbaan ko yung gurbati ko kaasibire rumah wawata kasi ko rin. Akka janat ba Eh, Wani ko bajamu jamu sinam eh. Agesa Janu ilmi sati maja Ay, Ilma baja lobi Ilma badan ay. Ilma abda Ilma badan Ilma badan Ilma badan Lujan Atilana babat na jauh teji Ya bakit ya sila ka na kaya kayo ay karto ko di makuni. Mujha hanat sila bande male barum sa di men di siya din luke. Ya Muhammad Uno mana barum sa binesa dukko ba dukko to kajani din. Dukko ba badala dukko ka dunya ka na rabbi musiba betise. Ya bakit ya sila kam sugo na me chama. Raul Kubasi Sanji. Madagana vimuti tanandana vebecha. Ay, Makali. Nama ibitena shibin kabu gudinini nanijira. ufi wai sa ti fachisa. Ati zodana ninkaba abba. Yomi as. Kuya sadi maafurnatti do egalte sidirin kabu. Ani bade anas kabe. Abba balta duranu nadaltan jenne. Ya bagi ya dukum ni barkun hada fi ilmu wal jise abba ilmu wal jise. Ye walin dum na yitu. Abba wani nan kapuna ka bato ka. Ya bagi ya duba ati bar yaron tege se anamman tanawata kanagarre. Jarti fune ilmu takfiranan bibne ani bade. Wai anya dame. Ya bagi ya be kamantan ya dame uno ali. Wai garu akan dagetti. Kinning jiru jan dawani jirtu jan. Bar adunya tumudo ni timarati jirti dia garu akan dagetti Oromo kamu jani juga ati kukan ni. Ani amat kan dubbi kan nabai ka ichitit ka mistirat tinai man. Oromo kamu jani kumni corona. Abba Oromo bergarte duranu. Oromo nama jalatti nama ammat. Oromo nama jibbitu. Ana abu Oromo kunni koyile nama hikkabu sinjabana rarifatin. Akasta tu segaw. Apa yebad dua itu dulu dia mistirat rai. Anu kubakana ni soga dinamai ta. Ya baba namna dai sikira me jakan. Kurban balbala ni dan tanah bising desa di garul sampuni. Ama na mo usa jani wani suni kama silo usa. Legal le wang ka ni sini.
Sitti fakkaata malee qaamni seenatee qaba abbaa kiyya. Bu'aawwan godhadhu laali baadaa ta'e godhadhu salaata salaati. Bardubbii akka jedhanitti yoo ormaammat dhukkubni koronaa Oromoon qabu jeeti. Saamunaadha. Barri joon jechuun barri Oromoodha gaa'een addunyaatu isa beekaa barri namni isa hin beekne hin jiru. Dhukkubni kuni gartee addunyaallee faca'ummaa Oromoon qaqqabu warra facaasaa jirus ofirraa dhoorkinaa jedhan. Hadirreen hirriibatti dhabde sanii isa Amaara Hadirreen. Isa sani abbaa fayyadu. Amin amin rabbi agodu ya abbaa fayyada. Mee qayeetiin bishaan isin obaasa. Mee afichu. Abbaa fayyada. Inni koronaa kun nama qabu jee. Oromoon qabu jee. Yaa rabbi kiyyoota miidhaa godhi abbaa fayyallee anallee galaafatiin ni akkasumas. Yaa rabbi inni akka kufuun akka leeyitamu kanaan kana shakkisiise. Egaan gurbaa obboleessa kiyya halaala dhaabbatii yaa rabbi Oromoon qabu jaamu.